Yago adain Brianna, Brainy na ganan kwalak jirik and jabalak on God's on Jesus Christ, in kabung on Jesus Christ. Ngay chun member ang kabung on Jesus Christ, di maramij rureko jajari lo rangkane aliktada. Jararmi redlamonak edake kabung amich okadak chin kabung kojet. Menio elikun auruk ngan jalai kage kan jabalak on God's on Jesus Christ. Met perperion molige ani jamari lang ene jakoy kuj meganan pa jamarang par jablak ngan man mejin ekar jelegan tok ngan kuj ngan lalin ngan kadak imor kar ngan gajwalewan ekar kaboji armis edan rekanan ngan kadagin ke jelemenad mor ke jamarang bar jablak ngan man mejin rekanan ritpuk melem jananit edan priesthood ngan kwalak ngan kuj nanagoan jed lo bible yo jadi en armit rong jageng anir pokage nanagoan rekanan jananit remonona ak jadi red kamogogo manir ejalak chuan rekanan lalin Jonian enana kana ke red jabjale kan Godspell on Jesus Christ kan mon akani je jakoy kajim edkar kaboji parchuan rekanan ain what lo Bible yo what Moses, Abraham, Isaac, Jacob ekar kaboji parchuan rekanan ngan katagan armit kan Godspell yo anit meneo aurektada ekar letak ngan kaj nejin Jesus Christ in Jesus Christ ke ekar pelo lalin ekar kwalak ngan kaj elemenad mor ain wat jay kujin baptize ain wat Christ ekar baptize in John rebaptize or melemi pen Jesus Christ ekar kwalak ngan kaj jay kujin kwalak yakwe ipon ron parain wat kaman jerbal ipan ron kaman menego red emman Jesus Christ ekar parain wat kajudak kabungan ke ekar pelo lain kar kelet jungo ruo rejilek ro lelangan melem mantal kabungan alekanan mej meneo aurek tada nemam tada kan morian Jesus Christ ekar engtan kan jere wiwikuar ekar eram ad ripin meor agalekanan mej armit rekar kamagogo rejilek roan manier melem an Jesus Christ ngan tol kabungan ekar jago janlalin jet mol rekar jago ain wat jet armit reba kumarang peptide kan kan dren jet kabung ko reba kun tulogin dren rekar kaugadak nanagoan anit ak anit ejakanan boy jen pelo marok ekanan boy jamarang jalai mol ilo 1820 ekar kaboji John Larek edan Joseph Smith ngan kajudak kabungan Jesus Christ ko jabalak tak kabungan Jesus Christ jalak ber Joseph Smith ekar lo bujing kabung ko ekar lugon biok kana ke like jet katagen men ko imreba red tamalo Bible like elaban ogadak jen kabung ro ko jet ekar biok imekar kelak ngan jar ngan ani jalai tayo kabungan Jesus Christ malagan jar ekar talangan lin whiskey ko iteren moyaman ekar jar kajedak ewi kabungan Jesus Christ juan yen elapan pulang ekar walak jamari lang Jesus Christ ekar walak ngane bangane kabungan Jesus Christ ejapelo lalin kia kanage ejelak or melemak priesthood iper ngantel kabungan at jen Joseph Smith ekar ko jabalak tak kabungan Jesus Christ lelang ngane melem ngan kaman jarbal anit ain wat kwalak nan baptize jeli family panran katagan ngan kan God's on Jesus Christ
Menagoret kaman ke kubungan Jesus Christ marimish rurik kujajel rangkene tada jogadak jen kubung kojet kanage war mele manani. Tarlibin gospel on Jesus Christ. It kajateregrik kumarang kada kage nge warang kajedak ngan kajedak gibanani. Imidila ke ani kuala ngan koy kan mol. Nga ipamaga ikar jarim kajedak nge menken remo ikar injage cincitap ko jar ke Joseph Smith et John Rekanan. Ikar ko jabalak tak kubung on Jesus Christ. It's by menken ilitan Jesus Christ. Como amen.